imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu mu minsi iheze harasohotse itangazo ryo kuvuga ati hariho zimwe mu ndirimbo 30 zidakwiye kuvuzwa ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo bwerekanwa. Urashobora kuba warabyumvise cyangwa nabyo wumvise. Ndashaka kumenya bazihagaritse, bakaba baravuze bazihagaritse kubera ko harimo amajambo atameze neza. Nkawe nk'umulegende niziye manuro bwira abaririmbyi, niziye manuro woha n'abajye bagejwe kujya gushikiranganje kugira ngo umuziki ubandanye utera imbere. Icyambere mbere cyo impanuro y'abaririmbyi bagiye bandi bo mu bushikiranganje bageje nta nicyo ndababwira kuko akazi kabo nabo nyene barananiwe n'akazi kuva kera. Ni ibintu by'abanani ni byinshi kuva tukiri mu muziki kuko ni byinshi bitagendeka mu bacuraranzi kandi n'ubu bitagendeka. Ariko abacuraranzi nabo ntibashobora kuza bigira akagarama ruganda bakaza ibintu byose nibyo navuze. Bagiye ntibakunda umuziki, abaririmbyi nk'abo ntibakunda umuziki, bakunda gusa abakomera amashi. Kuko umuziki ugira ikintu kizokwamaho, ugira ikintu kitaza gucoza imico. Ntuza gufata ibintu ko wabibonye muri Amerika kubera amateleviziyo ndabibona, mpamubona n'abatari mu muziki ibyo bagira. Mpora ndabaze kubona umukobwa agendera abwira ngo bamudugirize itirete i Burundi. Ibyo narabibonye kubera yabonye ikiganiro, babona ibindi abazungu bagira nabo bagaca babijyana muri Afrika. Ati twatanzwe. Ivyo ntibibaho. Rero nivyo vyingene imico y'ikirundi atsa kwisonera bajya bacuraranze, batsa kwisonera batayisoneye no kuri effectivement amategeko yo bahari abahane. Kuko mu minsi iza hari abazosigara bagenda gusa kugira ngo bababone ngo bagire iki. Rero hateza kuba bagarukira iyo mico. Ivyo bijya byaje hageze.